begitu udah nyampe di rumah kalian sudah bersih. Jadi pas mau meluk adik, main sama adik, main sama saudara, bersentuhan sama orang tua itu sudah bersih. Gitu. Kita harus cinta diri sendiri, cinta orang lain. Bawa makan sendiri, jangan berbagi dengan yang lain. Karena kita nggak tahu makanan yang dibawa oleh teman kita itu betul steril atau enggak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, idza rujjatil ardu rajjat, ashabul mash'amah wa ashabul mas'amati والسابق في جنات النعيم سلة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يصدعون عنها ولا ينجفون وفاكهة مما يتخيرون إلا كلا سلاما سلاما لأصحاب اليمين ثلة من الأولين فسبح باسم ربك العظيم. Semangat pagi. Ganti sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tangannya mana? Tangannya mana tangannya? Edukatif. Apa artinya edukatif? Apa yang akan terjadi?